Askeki pantaknitaki kunhamas kaptasa hi churatake fútbol toqreta kamyati oinakawut hi. Eduardo Villegas kupaq Perú marcan Cienciano tamir bjaruspa. Kunataj akataman piqanchirina kapaq ukam amt hupar puriyapqe. Ukat janiu hupaki kaspati. Kunataj Víctor Abrego hupaq akatamar baitat kama purirakispa. Maximiliano Kairi hupaq Oriente Petrolero taman qiparani. Kunataj ma temporada wiltat kontrat seqentawayi. Japón tamam España tamam anatawinaq kuna pachati Japón tamaq pair gol uchantan ukhaq peqotaq kanchat mistqas machakinwa. Ukan virus kichaq FIFA tamaq ma video uñashtay. Janiu peqotaq kanchat mistkan sasa. Masuruq Copa del Mundo Qatar pawaranqapatun kapayan yantawinaq jetaman ukamaraki achitamataypin qhipa anatawinakaw apasiwayi. Nias jetamanaq Serbia tamaq kimsa gol payruas Suiza taman patipqayasiwayi. Serbia tamantakej Alexander Mitrovic, ukat Dusan Blajovic panakaw goranakuchantawiyapqe. Suiza tamantakej Xherdan Shaqiri, Brel Embolo, ukat Remo Freuler panakaw goranakuchantawiyapqe. Akapachma tamanq Camerún tamaq ma gol ch'usarua Brasil tamanatipawayi. Sapa gol Vincent Abubakar pawkuchantawayi. Ukamasinq akatamanq Brasil tamaq soqta puntunisaq nayrichaqaw mistu. Suiza tamaq pachpa soqta puntunisas payirichaqankawayiwa. Akapa tamaq octavos de final ukar puripqe. Camerún tamaq pusi puntunisaq kimsirichaqankawayiwa. Serbia tamaq ma puntunisaq pusirichaqaw misturaki. Akapa tamaq mundialat qaqsutaqapqe. Achitaman Corea del Sur tamaq pagol mayorua Portugal tamaratipawayi. Corea del Sur tamantakej Kim Jong-un, ukat Hwang Hee-chan hupanakaw goranakuchantawiyapqe. Portugal tamantakej Ricardo Horta hupaw sapagol chantawayi. Ukat akapachpa tamanq Kana tamaq pagol ch'usarua Uruguay taman patipqayasiwayi. Georgian de Arrascaeta hupaw paypach gol uchantawayi. Ukamasinqa akatamanq Portugal tamaq soqta puntunisaq nayrichaqaw mistuwayi. Ukat Corea del Sur tamaq pusi puntunisaq payirichaqankawayiwa. Akapa tamaq octavos de final ukar puripqe. Uruguay tamaq pusi puntunpisas kimsirichaqankawayiwa. Ukat Ghana tamaq kimsa puntunisaq qhipqhipachaqaw mistu. Nias akapa tamaq mundialat qaqsutaqapqe. Hichurut octavos de finalaw qallanqaraki. Nias panatawi utji. Tunkamayan alwaroq Países Bajos tamaq Estados Unidos tamanpiu Califa International anatan uyunanatasqani. Ukat kimsa haypuruq Argentina tamaq Australia tamanpiu Ahmad bin Ali anatan uyunanatasqarakini. Akapa anatawit atipirinakaw cuartos de final anatapqani. Hichaq octavos de final ukuña kipt'añani. Kunataj taqpacha anatawinakaq akamaniwa. Ukaki uhilat kuyakanapka yaqhurkama ma hach'aruntawi taqnitaki.